ikaze kuri Kigali Real News. Ni igitondo cy'impinduka, ni igitondo giteye ubwoba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bibaye imberenge. Ni mu gihe twe twiteze agahenge n'ubundi katangajwe ku itariki 18 ko ku mpande zose hazaba hatanzwe agahenge, ariko n'ubundi AFC yari yatanze agahenge. Ihuriro rya FARDC rikomeza kuyigabaho ibitero, aho bakoze ibitero simusiga byahitanye abaturage batari bake, aho igikorwa bakoze imiryango iyo ari yo yose cyangwa umuntu wese wakurikiranye ibikorwa byakorewe mu Minembwe byagaragaye ko ari umupango ukomeye wari wapanzwe na Kisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye. Ibi byabaye n'ubundi Kisekedi yavuye mu gihugu yagiye mu gihugu cya Angola, aho yari agiye guhura na Lorenzo kugira ngo barebe uburyo ki bakumvikana ku by'agahenge. Ikagahenge kateshejwe agaciro n'ubundi na AFC, aho bavuze ko agahenge bemera ari ako iduha, nyuma y'uko n'ubundi agiye nibwo ibitero by'amadrone byabaye bizengereza cyane abaturage, aho hapfuye abaturage basaga 100 b'abasivili. Ni ikibazo cyari gikomeye cyane, ariko urabona ko magingo aya biramutse nabi muri teritwari zose. Ibaraka ni umuriro, umubuvira ni umuriro, nakubwira ko za Kiriba kuri Plaine de Ruzizi ni umuriro, nakubwira ko noneho imirwano ikomeye Imwenga ari umuriro, aho n'ubundi ubona ko ibintu byahinduye isura. Ni mu nyemerero rero tuze tugerayo uko turebe uko byifashe, turebe n'ibyagiye bitangazwa n'abatari bakeya, ndetse nyuma y'igikorwa gikomeye AFC yakoze cyo kwambura intwaro igihugu cy'u Burundi ku mupango ukomeye wakozwe na AFC. Ni mu nyemerero rero mu kanya nze turebe uko byifashe mbere yuko ujya mu kazi mu minota mikeya. Turi buvugane n'umuroko Ifoma, umenye uko situation imeze, umenye uko byifashe muri iki gitondo n'ubundi icyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 17. ubwo urumva ko habura umunsi umwe kugira ngo iyubahirizwa bikorwa ryemejwe na perezida wa Angola ryubahirizwe ku itegeko rya Perezida Kisekedi, kuko inama yari ya babiri gusa, ndetse na bamwe ngo bari babahuza bandi batoye, ariko iyi nama ntabwo yigeze ijyamo n'ubundi uwo bahanganye, kuko Kisekedi ntajya yemera iri huriro rya AFC. Magingo aya njye sigaye ndinya no kubita inyeshyamba, ariko nta kundi nzajya mbivuga nk'uko n'ubundi ku bitangazamakuru byandika babikora, ariko ubundi njye ntabwo nabita inyeshyamba, kuko nabita ko ari abanyagihugu, kuko bamaze kubohora ibintu bikomeye cyane, ndetse ubu nabita nk'igihugu magingo ngiye kusahiye. Rero bakunzi bacu, reka tubashimire tubifuriza kugubwa neza muri iki gitondo, ndetse tunababwira nyamuna muduhe like, tubone recommendation, dutere imbere tuzamuke, kugira ngo ibikorwa dukora byose bigire umumaro kandi bigire agaciro. Ni munyemere rero n'ubundi bisabira akantu gato, wowe utarakora subscribe warakerewe rwose, kora subscribe kugira ngo winjire mu muryango mugari wabadahema kumva amakuru ndetse n'ibiganiro bicukumbuye ducishaho kuri Kigali Real News. Ndetse gukora like nta kintu bisaba rwose, gukora like nta kintu bisaba, duhe like tubone recommendation, natwe twaguke. Urukundo tubakunda natwe ni murutugaragarize, mutwandikire mutubwire ku buryo n'ubundi mu gihe tuzajya tubana, niba mwifuza ko muzajya muvugana n'umuroko Ifoma mu gihe namuhamagaye, ntangire nkora ama live tujye tudiskita, turebe dutange ihumure mu bice bigiye bitandukanye. Nyandikira ufite amakuru mashya nakugeraho, nta kibazo gihari rwose. Tuba abanyamuryango, umuryango ubundi bivuze ikintu kigari. Umuryango urangwa n'urukundo, ukarangwa n'ubwumvikane ndetse n'ubworoherane. Reka rero tudatinze, n'ubundi ikiba kitizinduye ni updates. Aha n'ubundi ni mu rukerera, aho n'ubundi dushaka kumenya uko situation ihagaze magingo aya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kuba imberenge. Magingo aya nakubwira ko noneho ibintu byahindutse ku mpamvu zikomeye Kisekedi yari afite yo kuba wenda yagira icyo agaragaza, ndetse no kuba yashakisha buryo ki
wenda yakwigarurira tuno duce bikaba byaramugoye ku rwego rwo hejuru. Ku murongo wa telefone bidukomeranye kubera netiwaka, tubonye Bwana Bizima ko bikomeje kwanga, ndahindura ubundi buryo ndebe ko bicamo, ariko icyo nakubwiraga Tshisekedi bikomeje kumwangira ku mupangu ukomeye yari yapanze. Bwana Bizima, netiwaka ndumva zabaye ikibazo. Urahagana hehe, uherereye he magingo aya? Ubu tuvugana ndi muri iki cyerekezo cya Uvira mu nkengero z'umujyi usa n'uwerekeza za Rubona. Aha, Bwana Bizima, mbere impamvu nari nkubajije ikibazo cya netiwaka nagucuje, kambanze musuhuze nkwifuriza n'igitondo cyiza. Yego igitondo cyiza kuri twese. Duhe ido n'ido abakunzi bacu baba barekereje, nimba ari imvugo nziza ariko munyihanganire, ndabizi ko mutegereje kumva ibiramutse muri bino bice byo muri Sud Kivu, aho habaye isibaniro ry'imirwano ikomeye magingo aya. Turimo dusatira itariki ya Gahenge, turi ku itariki n'ubundi yo kuri 17, harabura umunsi umwe ku itariki 18 kugira ngo ibahirizwa ry'Agahenge kari katangajwe na Perezida wa Angola kubahirizwe. Urabona bihagaze bite Bwana Bizima? Yego niko bimeze, urabona ko hari impinduka bigaragaza ko buri wese ari gukora, cyane cyane kuri kote ya FARDC barimo barasa n'abakora nk'abantu amasaha yagendanye cyangwa igihe cyarangiriyeho. Yego, urabona ko muri Uvira urujya n'uruza rwose pe, urabona ko bashobora kuba bumvise icyemezo cyo kuvamo neza noneho bidasubirwaho, ariko byumvikana neza ko magingo ya kuri uyu munota n'ubundi Wazalendo itaravamo byeruye bigaragara. Ubona ko byo igisa n'igifite inshingano muri uyu mujyi wa Uvira ikibasha kugenzura ahari tarakemurana ikibazo wenda na FARDC mu buryo bwo kuva muri uyu mujyi ntago irabyumva neza, ariko ubona ko byanze bikunze iri buvemo bitewe n'amahame ahari w'ingabo zose zabashije kubyubahiriza. Ntabwo Wazalendo turamenya icyo yiringiye gituma yo idafata umwanzuro wo kuvamo neza nk'uko abandi babikoze. Abasirikare bose wa making ashobora ko bavuyemo, ko n'ubundi wambwiye hari itsinda ryari ryaje ku itariki 14 itsinda ryari ryaje ryari rivuye i Karemi, naryo mu ryaba ryasohotse cyangwa ryo riracyarimo mu ibanga rikomeye? Oya, barasohotse bose, barimo barasohoka, gusa ntabwo wahamya ko ari bose kuko urabona ko bambaye impuzankano zisa. Gutandukanya Wazalendo nabo ni uburyo kuko abasirikare ba gavumenti ku ruhande rwa FARDC ubu basigaye bambaye bikwije neza, ubona bambaye impuzankano ndetse n'inkweto ubona ko bikwije. Ariho duhera tubatandukanya na Wazalendo kuko iracyafitemo abantu bambaye ibintu bidahuye, ku buryo n'imbunda bafite kubagenzura kubamenya biroroha, ntabwo bigorana. Niyo mpamvu abo tubona bari muri ubwo buryo mvuze bari kuri akote ya FARDC ubona ari bakeya, bitandukanye cyane na Wazalendo. Ariko ikigaragara cyo ku mabwiriza FARDC yatanze, urabona ko ingabo zayo ndetse n'iz'u Burundi mu kuvamo biri kubahirizwa. Ubona ko byanze bikunze bari bubishyire mu bikorwa mu buryo bugaragara. Umutekano uhagaze ute magingo aya muri ibyo bice bya Uvira ndetse no mu nkengero za Uvira? Umutekano mu nkengero zawo ni bya bindi, ubona ko hari igisa naho n'ubundi ubona ko FARDC isa naho iryamiye amajanja umunota ku wundi, ubona itarava ku izima mu bijyanye no gusana naho basatira nko muri iki gice cyerekeza Ruvungi. Urabona ko hari situasiyo isa n'idasanzwe igaragara ko M23 nayo rwose yahashinze ibirindiro ku rwego rwo hejuru. Ubona ko niyo yaba ari inyoni iguruka Ruvungi hano rwose ni ukuyishyira hasi. Ntabwo bashaka ikintu cyakwerekeza kiriya kibaya cya Rusizi berekeza muri za Kamanyora ndetse na ziriya karite zindi zibanziriza mbere yo kugerayo. Urabona ko FARDC hano rwose yaharyamye ku buryo bugaragara. Ku bantu babasha gukoresha uriya muhanda baraguha amakuru bakakubwira ati mu bice by'imbere urebye ikibaya cya Rusizi imbunda zirimo, urabona ko nta mikino bafite.
kuri akote y'u Burundi baramutse bibeshye gusa n'abagaba ibitero muri biriya bice. Bwana Bizima, nta mirwano iri kuba n'ubundi birumvikana muri ibyo bice, ubwo tuvuge ko iyubahirizwa bikorwa ryatangiye mbere y'itariki. Yego, kuri aka gace mvuze nta mirwano ihari, nta sasu ribyutse rivuga, gusa urabona ko kuri buri ruhande nk'abasatira ku mupaka w'u Burundi ndetse muri biriya bice by'umugezi wa Rusizi urabona ko nabo hariyo movement idasanzwe, ndetse kubabasha kureba neza hakurya ubona ko nabo bafite ubwoba, imbunda ziri mu misozi ndetse n'abasirikare badasanzwe, ubona ko isaha n'isaha rwose buri umwe aba yikanga ko yarasa undi, ariko muri aka gace nta mirwano ihari muri iki gitondo. Tubwire ido nido, imirwano saha izi iri kubera hehe magingo aya? Imirwano isa naho amasasu yumvikana ni mu gice cy'iriya misozi yo hejuru, usa n'uvuye za Baraka, bigaragare ko ari cya cyerekezo n'ubundi ingabo zatsindiwe muri kiriya gice cya ruguru cya Kwezero, zisa naho zamanutse hariya muri za nce za Rwisabuku, niho wumva ko n'ubu amasasu ariho avugira muri iki gitondo. Bigaragare ko muri iyi minsi imirwano yari imaze iminsi iri muri kiriya gice cyo hejuru, ako gace karimo amasasu avuga muri iki gitondo haragaragara ko hari force nini cyane y'Abarundi ndetse na FARDC, mu buryo bwa nyuma urebye ariyo position basa n'abasigaranye ikomeye muri kiriya gice cyo hejuru, ubona ko nabo basa naho badafashije kuko muvoma y'ingabo zivayo ziza Baraka ni ku bwinshi cyane, wibaza ngo uko gupuringa bavayo kuki bavayo kandi ubona ari abasirikare batakomeretse batarwaye bazima, ubona ko basa naho barimo gusa naho batakaza icyo gice bitewe na muvoma igaragara mu basirikare bagaruka baza Baraka. Imwenga nimugoroba wambwiye ko hari imirwano ikomeye kandi ibitero byagabwe na AFC, biramutse bite muri teritwari ya Mwenga? Muri teritwari ya Mwenga bashije gusa n'ukuraho amakuru, ariko network z'umuntu wamaga amakuru hari zisa n'izahuza neza, ariko hari amakuru yaramaye avuga ko mu gitondo habayeho irasana ariko bitaramenyekana neza, rataransobanurira agace bahagazemo nyirizina aho amasasu avugira, ariko ubwe yambwiraga ko ari neza hafi y'umujyi. Rero ni ku ruhande rwa M23 ndetse na FARDC n'ingabo z'u Burundi nibo basa naho bahanganye n'ibyo bitero biri kuba, ariko noneho biri kugabwa na 23, noneho bitari bumwe bwa buryo bwabo bo basaga naho aribo bagaye ibitero, kandi bigaragara ko basa n'abagize ikikango ku ruhande rwa FARDC kuko babaye nkaho ejo iraswa ryabayeho bohereje y'ingabo zisa n'izijya gutanga umusada, bikanze ko bitinze nabi mu buryo umuvuduko wa 23 ifite ishobora kubafata n'uriya mujyi habayeho kurangara. Nibyo Ibaraka byifashe bite? Nimugoroba arambwiye ko habaye irasana rikomeye ry'ingabo z'abawazabendo n'aba FARDC. Ese nta baturage byahungabanije bakabaviramo guhunga, cyangwa nta yindi mirwano yazindukiye Ibaraka? Oya, nta hunga ryabaye, iryo rasa ryabayeho ku munsi w'ejo igitondo, nta kibazo cy'amasasu kihavugiye Ibaraka. Byumvikane ko iryo rasana n'ubundi ryabaye hari rya wazarendo yarasanaga n'abasirikare b'Abarundi bakuringaga bava muri ya misozi miremire, ariko bigaragare ko n'ubundi muvoma y'izo ngabo ziva mu misozi n'ubu iracyahari, kandi icyo cyo kutumvikana gihari. Urabona ko wazarenda agace kose iherereyemo harimo ikibazo gikomeye cyane cyo kudahuza n'izi ngabo zindi basa naho basangiye operasiyo imwe, bitewe n'imyumvire bafite, nta bwumvikane buhagije bafite. Yes, nta kintu twibagiye kukubaza kugira ngo utubwire. Yego, agace kandi gasa naho kari kuvugamo imirwano idasanzwe imeze nk'ubutero bwa special bugizwe n'abantu bake n'amatsinda, kuko ni hano za Karemi havuga ko ari abasirikare 4 b'Abarundi
bishwe, akaba hataramenyekanwa ababishe, ariko bakaba bo bakeka ko bashobora kuba barinjiriwe n'abakomando ba M23. Akavuga ko hari abacancuro babiri baburiwe irengero bashimuswe, ariko nabwo bakaba babyagiriza ko baba barashimuswe na M23. Ariko mu makuru ku baturage bari bitewe na situasiyo ibiri muri izi ngabo, bivuga ko aha iki kibuga cya Karemi cyahawe kurindwa n'abarundi, ariko bagikuraho ingabo za FARDC, ndetse zimwe bazigiza kure, izindi bazohereza imbere ku rugamba aho rwari rumaze iminsi batakanira hano mu gice cya Minembwe. Ariko biravugwa ko harimo ubutumvikana cyane hagati y'izi ngabo zombi muri aka gace, bivuga ko nubwo bakeka ko M23 yaba yarakoze ibi, bishobora no kuba ndetse na FARDC ishobora kubikora, kubera ko ntabwo bishimira uburyo cy'abarundi ngo baza bakabayoborana ahantu y'ingenzi mu gihugu cyabo. Yes, reka rero tugushimire ndetse ukomeze udushakire ido nido, n'ubundi amakuru yo nakagaruka, update nakagaruka. Bwana Bizima, reka tukwifurize kugubwa neza muri iki gitondo. Yego, Imana ibarinde. Yes, bakunzi ba Kigali News, urumva rero uko situation imeze, ibintu ni ibicika, ni mu gihe bitari buze koroha habe na mba, bitewe nuko ngiye ndi kubyumva ndetse nuko bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ntabwo twabasezeranje ko tubarambira cyane, kugira ngo mumenye how situation ibiramutse ese biri kuba nonaha, nicyo kintu twiyemeje. Ni mu nkundire rero mbasezere mbifuriza kugubwa neza muri iki gitondo, abagiye kuruhuka mbifuriza ikiruhuko cyiza, ndetse n'abagiye mu kazi mbifuriza akazi keza, nihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone zirimo intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.